untuk melaksanakan tadarus Al-Quran putaran kelima. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membaca Al-Quran bersama-sama, hati kita menjadi tenang, iman kita bertambah, dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai tadarusan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah kegiatan tadarus ini. Jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, penerang hidup kami, dan petunjuk di dunia dan akhirat. Terimalah ibadah kami. Ampuni dosa-dosa kami dan limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan itu marilah kita memulai tadarusan ini. Saya akan membaca Al-Fatihah dulu. Saya akan membaca dulu dan kemudian sudah ada nomor-nomor berikutnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cukup menit tadi? Cukup, silakan. Pendek ya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ya Bu? Amanna dipanjangkan nanya tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما Aminu bukan amanu. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Panjang Pak. Ulang dari qalu. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Andung. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmum umyum fahum Andung sumum bukmun ya. Izhar harus jelas mun, jangan mun. Tekannya ke nun. summum bukmum Nah, Andung jangan mum ya. Itu izhar harus jelas mun, jangan mum ya. Jangan menekan ke mim ya, tapi ke nun. Sumum bukmun summum bukmun umyum fahum la yarji'un au kasaybim kasai tetap tebal shotnya ya, jangan kasai. Kalau kasai sini baca itu shot, huruf shot itu huruf tebal. Au kasoyibim au kasaybim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul azim. وبشر الذي sebentar ambil macam ke وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون فأما الذين فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Kenapa berubah tadi Azbi yang nomor 5? Udah Asbi selalu memberi kesempatan kepada orang lain katanya lebih dulu. Nggak sesuai urutan datang jadinya berarti ya. Memberi Lihat kehormatan. aja urusannya ini urutannya di apa? Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما
أنبأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Bu Minda dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata wa fakulu minha haitsu syi'tum ragada fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa kulu hittatun naghfir lakum khatayakum Wa qulu panjang punya ya. Hittatun naghfir lakum. Lanya tidak panjang. Coba ulang lagi deh wa qulu. wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi Ya, qaulan ya jangan ada samar-samaran ke huruf depan karena huruf depan huruf izhar harus jelas ya. Qaulan jangan tertahan di lannya. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ya, qaulan coba tunggu Bu Minda ya. Qaulan jangan lama-lama di lannya itu ya, jangan qaulan ghair, enggak boleh juga qaulan ghair. Cepat gitu, jangan tertahan di lannya ya. Coba ulang lagi dari qaulan aja. Qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa izistasqa Musa liqaumihi. Iya, soalnya kepanjangan dua harkat itu sedikit cuman ya, dua ketukan. Wa izistasqa Musa, jangan kepanjangan gitu ya. Ya. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asa
Nah, dot nggak boleh dipantulkan, ba juga nggak boleh dipantulkan karena dia ba juga di depannya ya. Jadi ditekan ke ba. Qulna rib bi'asa, jangan rib, nggak boleh ya. Ulang lagi, ulang. Qulna rib bi'asa. Saya juga Fakulna bisa itu terlalu panjangan. Ya ulang lagi deh. Bisanya, ups, I'm sorry. Ulang lagi dari Ulang dari wa easy saja langsung. Ya. wa izistasqa Musa liqaumi Kak Musa. Kepanjangan sanya 2 harkat aja, 2 ketokan aja ya. Yang huruf-huruf seperti itu ya, yang harkatnya seperti itu 2 harkat aja. Jangan terlalu lama. Wa idistasqa Musa liqau. wa izistasqa Musa liqaumi Munya ketinggalan lagi nggak panjang, munya panjangin. Musa. wa izistasqa Musa liqaumihi Saya panjang, malah nggak dipanjangin. Panjang Bu, cuma 2 harkat, jangan berlebihan. Coba ulang wa lagi. Jadi Mam ini ko-nya sama panjangnya dengan mu, sama panjangnya dengan sa yang lain. Iya, Jadi cuma sama 2 diketuk. harkat aja, 2 Mu, ketokan. sa. Sorry. wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar Ya, dotnya nggak boleh dipantulkan ya, jangan nado, tebal tapi di dalam nggak boleh mantul ya. Qul nadrib bi'asakal hajar. faqulna drib Masih, Ibu jangan dilepas ya, jangan nado itu dipantul dilepas itu namanya ya. Jangan dilepas sebelum kita membaca huruf di depannya ya. Qul nadrib nadrib, jangan nado. Kalau nado itu mantul, huruf itu bukan huruf qalqalah. Coba ulang lagi. Ditahan, kalau istilah kami itu ditahan. Ditahan, jangan Ditahan. dilepasin. Jangan. faqulna drib bi'asakal hajar Ribnya itu juga nggak boleh dipantul karena di depannya juga ba ya. Kalau nggak ba di depannya baru dikolak-kolakan. Kalau ba di depannya sama huruf ya, tapi nggak boleh nggak boleh dipantulkan. Fakulna rib ditekan lagi ke ba yang di depannya gitu. Nggak boleh dipantulkan ba yang itu. faqulna drib bi'asakal hajar Nah ya, ingat-ingat ya Bu ya, kalau ba ketemu ba tidak boleh dipantulkan. Dal mati di depannya dal juga tidak boleh juga dipantulkan. Dal mati ketemu di ta di depannya tidak boleh juga dipantulkan ya, walaupun itu qalqalah. Terus Bu. fanfajarat Fan min Ibu, Bu Minda, jangan fan ya. Itu nun ketemu fa hukumnya iqlab, ikhfa hakiki, jadi ketemu. Fam ditekan disamarkan ke fa. famfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu Itu baru dipantulkan. Qad. Mantul. Qad. Ya. qad alima kullu unasin Lu-nya jangan tertahan, tidak panjang. Hati-hati di mana yang nggak panjang agak dipercepat. Qad alima kullu unasin mashrabahum. qad alima kullu unasim masrabahum Nggak boleh juga didengungkan di situ berhentinya ya. Mashrabahum. Lepas saja, jangan mashrabahum. Kecuali kalau mimnya bertasdid ya. Kalau mimnya mati langsung dilepas, jangan ditahan. qad alima kullu unasim masrabahum Kenapa lu-nya dipanjangkan juga? Lu-nya tidak panjang. Ulang lagi. qad alima kullu
Qad alima kullu unasim masrabahum. Ya, ro-nya belum ditebalkan, jangan ra tapi ro. Ra, jangan ra ya tapi ro. Dengerin ya Ibu pelan-pelan, diperhatikan mana yang tidak harus dipanjangkan. Qad dipantulkan dalnya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Ro, jangan ra ya. Coba ulang lagi Ibu. Qad alima kullu unasim masrabahum. Ya, masih belum tebal di ro-nya ya. Nanti dilatih lagi ya Bu. Masrabahum. Nah, ya. Terus Kulu wasrabu mir rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Wa iz qultum ya Musa. Nah, tumnya itu nggak boleh dengung, nggak boleh ditahan lama. Wa iz qultum ya, tum ya langsung masuk ke ya, jangan terlalu lama. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Wah panjang ya. Lan ya Musa lan nasbira ala biro, ditebalkan ro-nya, dilatih-latih menebalkan ro kalau dia berharokat fathah dan dhammah ya. Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'ulana. Ya, pada dipantulkan ulang dari pada. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min Bu, kenapa ditahan Bu, tidak panjang? Ulang ya lagi dari mimma tumbitul ardu min ba'liha. mimbaq. Nah, itu baru dipantulkan qafnya karena huruf qalqalah. Ya. Mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissabiha Dipantulkan anda, kenapa Ba dibaca waqisaiha. wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, kenapa ada dipanjangkan? So dipanjangkan, nggak ada tanda panjang di situ Bu. Hati-hati. Wa adasiha wa basaliha. Wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribas alaihimuz zillatu wal maskanatu wa Kenapa dipanjangkan K-nya? oh ya. Ulang dari wal mas. Wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa
yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Zalik Wayaqa belum dipantulankan kaf matinya. Coba ulang dari wayaqanya lagi. wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Hak. Kalau kaf bertasdid jangan langsung dilepas, ditahan dulu tasdidnya ya. Wayaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Ditahan dulu baru dipantulkan. Karena dia bertasdid, kalau nggak bertasdid baru dilepas langsung haqq. Tapi kalau dia bertasdid haqq. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Bukan hanya yang dipanjangkan, hanya langsung ditasdidkan gitu. Cuman ditahan ditasdidnya gitu. Hak kok. Jangan hak, itu jadinya salah lagi. Jangan hanya dipanjangkan. Hak Hak langsung ditasdidkan, malah langsung ditekan ke kaf. Cuma ditahan pas tasdidnya itu ya. Hak kok. Jangan hak, jangan langsung dilepas. Hak kok. Ditahan dulu karena dia bertasdid. Ya. hak Kok. wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Kok. Ya, dipantulkan maksudnya jangan tidak berbunyi ya, ada pantulan qafnya karena qaf itu huruf qalaqalah apabila kita berwakaf ya, walaupun dia tidak mati karena kita berwakaf jadinya kan mati, jadi tetap dipantulkan. Terus Bu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Asaw itu tidak boleh tertahan lama, sekedar tasdid, penekanan tasdid juga ya. Jangan asawaka, nggak boleh juga kayak gitu ya. Dzalika bima asawaka, asaw ditekan harus langsung, jangan ditahan. Asaw nggak boleh juga, jadi panjang jadinya. Coba ulang lagi Bu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, kayak gitu ya Bu. Ibu yang masih banyak salahnya ya, memanjangkan huruf yang tidak panjang dan melebihin panjang yang 2 harkat ya. Matabi ini panjangnya cuma 2 ketokan, tidak boleh berlebihan ya. Terpengaruh irama, jangan berlebihan merusak tajwidnya gitu ya Bu ya. Jadi yang panjang matabi ini cuma 2 harkat aja. Itu yang akan dirubah itu ya Bu ya. Makasih Bu. Ya. Lisma tidak ngaji ya? Tidak. Ya, silakan Mendestati balik. Oke. Bismillah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajr. Itu hanya yang akan dirubah lagi ya Mendestati. Lihang, jangan liham. Mana ya? Wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Pak Ahmad buka mic. Lupa lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina. Ya, hi-nya tidak dipanjangkan Pak. Kalau Bapak mau lewat ya, kalau berhenti baru panjang hi-nya, jangan hi-ya-in-nya. Tak dia panjang hi-nya. Coba ulang lagi Pak. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Yuhyillah. Tadi agak sedikit. Kan lama. Coba ulang lagi Pak. Yuh, harf kecilnya ya. Yuh. Kadzalika yuhyillahul mauta. Nah, itu yang saya maksudkan. Yang ini tadi ya, yuhyillahu ya. Kadzalika yuhyillahu
Pak, kenapa masih ditebalkan? Oh, Yuhyillah, karena ya, kasrah sebelum lam Allahnya ditipiskan ya. ya, ada apa kasroh sebelumnya ya. Hmm. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa fasad qulubukum Oh, qasad ya, jangan fasad. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'unna an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuhu. Nah, ya, kalau mau berhenti nah dan nahnya jangan yufarifu ya, sampaikan ke nah. Ulang lagi dari kalam. Kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallah Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Dibuka mic-nya dulu. Andung. Lupa buka. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab Lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum apa? Terus. Wa wailul lahum mimma yaksibun
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا falan Kalau mau diterusin, adang disamakan ke fa. indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun bala man kasaba Bingung kan ya, Andung? Bala mang disamakan ke kaf. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha Mim jangan dengung ya. Hah? Kalau mim ketemu fa tidak dengung, yang dengung itu nun ketemu fa ya. Mim itu cuma boleh dengung dua doang, mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Itu diingat-ingat banget ya Wendung ya. Mim itu dua doang yang boleh berdengung, mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Kalau nun baru banyak ya. Terus Wendung. Lanjut. Fi jangan ditahan di humnya. Jangan hum fiha. Dari mana? Dari hum. Iya, dari hum. Hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. وإذا أخذنا ميثاقكم Bukan wa ida. Ulang lagi tuh. Oh ya. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو
الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة Kalau mau berhenti, Desmiroza, kalau mau berhenti hayah, jangan hayat ya. Itu namanya yang dinamakan tamarbutah. Kalau berhenti hayah, jangan hayat. Coba lagi deh. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن
Allaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Jangan sya, bal aktsar, tipiskan sa-nya. Ya, Bu. Aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzina Nabadha fariqum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Bu Minda, buka mic-nya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin. Iro-nya ditebalkan ya, dan kafara, kafaro sebaiknya. Oh, tebalkan rokoknya. Ulang lagi dari wama kafar. Wa ma kafara Nggak Sulaiman boleh dipanjangkan. Nggak boleh dipanjangkan. wa ma Tabalkan. kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma Di bawahnya kan hurufnya bertasdid, jangan dipanjangkan sas, ya. Yu'allimunan nasas, langsung ditekan ke sin yang tasdid itu. yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibalib. Mala tidak panjang lanya, ulang lagi. Wama unzila alal. Wa ma unzila alal malakaini Lanya tidak panjang, jangan malakai, tidak panjang lanya. Wa ma unzila alal malakaini bibalib bila haruta wa ma unzila alal malakaini jangan dipanjangkan lanya. Malakaini bibabilaha. wa ma unzila alal malakaini bila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Berhenti, matikan hanya. Maaf, ditebalkan juga rohnya ya, karena sebelum roh mati berharakat fathah hurufnya gitu ya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi.
mau tebal ya. Mar. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina Panjangkan dulu, Bu Minda, dipanjangkan botnya dulu, baru ditasdidkan ke roh. bidor wa Ya. ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman A-nya tidak panjang. walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Min Panjang kholaq. belajar. La manis bukan la manis. La-nya cuma satu ya. Coba ulang lagi. Dari ma ya, Bu? Walaqad alimu la manis. Tadi dibacanya la manis. Dua lamnya. Satu lamnya cuma. Walaqad alimu laman A-nya tidak panjang, Bu. A-nya jangan dipanjangin. walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Panjangkan laknya ya. Akhlak itu kan kita berhenti boleh sampai 6 harokat, itu sama dengan mad arif disukun ya, jangan sedikit aja. Min khalaq, paling sedikit 2 harokat ya, paling banyak 6 harokat, jangan sedikit banget, jangan 1 harokat. Min khalaq wala bi'sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu. Terlalu panjang ya, terlalu lama ditahan. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Panjangan. Panjang banget Bu Minda ya, 2 harokat ma itu ya, jangan dipanjang ma. 2 harokat cuma 2 ketukan sedikit. Ma yawaddul min ahli kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum. Ya, ulang dari walal musyrikin. Walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, jangan dipantulkan lagi, jangan dilepas buat mati itu ya. Tebal tapi jangan dilepas. Kalau dilepas mantul dia. Wallahu dzul
للعظيم. Ya, nggak mantul, cuman tebal totnya yang belum dapat ya fad. Jangan fad. Kalau fad itu dal yang mati ya fad. Lul. Fad. Fad. Fab, Fad. fab, fab. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, masih Fad. belum bisa. Masih di laki-laki ya, Bu. Ya. Fad. Huruf dot itu tebal, tetap tebal kalau mati ya, tapi jangan dipantulkan itu aja ya. Fad. Fad. Ya, ya, jangan fad, jangan dilepas itu fad. Tebalnya Fad. tetap, jangan Fad. dilepas, jangan dipantul gitu. Ya. Fadlil Ya. azim. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Imarianis. Buka mic-nya Ibu Imarianis, buka kameranya. Belum bisa Bu Imarianis, langkah dulu Bu. Ada. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Maaf, suaranya agak keras. Aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw Kenapa suaranya Bu? Arau suaranya ya. Batuk. Iya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda kasih dil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan
yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan ketinggalan panjang fu-nya. Ulang dari Illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya, Bu Ardalina, silakan. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai' Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah Innallaha wasi'un alim Wa qalu ittakhazallahu waladan subhanah Bal lahu ma fis samawati wal ard Kullun lahu qanitun Badi'us samawati wal ard Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Ya, Ibu Sumarni Ibu, bisa buka. sedikit lagi. Bu, maaf. Untuk menghaluskan Ibu, semuanya bagus. Ta mati itu ya, ta titik dua itu yat agak diadakan air udara. Yat luna. Apalagi kalau dia terakhir.
laisat Hams. misalnya. Jadi itu halus, ininya ada bagus, insyaallah, alhamdulillah. Hams ya. Hukumnya hams. Hams ya. Mas, tapi nggak banyak-banyak sih Mas ta itu. Kaf nggak boleh banyak-banyak juga, yat sedikit, jangan yat, ada juga yang bacanya kebanyakan bacanya kecil, yat sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau wah Mas ta itu ya, yang banyak tuh Masnya ha, itu baru besar itu. Tapi kalau ta cuma sedikit, yat lu sedikit ya. Terus Ibu Sumarni bisa buka kameranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali, Bu. Maaf saya baru masuk, ini baru buka kamera juga, ini baru dengar gitu. Maaf. Bu, Ibu, nggak Ya. usah diperkenalkan sekarang, perkenalkan mungkin terakhir atau paling dulu. Langsung aja, jangan diputuskan Ya, maaf, bacaan kita. halaman berapa, Ibu? Halaman berapa? 19 sekarang, nggak usah pakai tahu, langsung aja ya Bu. Oh ya, bentar ya. Al-Baqarah halaman 19 ayat 120. Yang penting ayatnya Bu, ayat 120 Al-Baqarah. Kalau suratnya berbeda takutnya Al-Quran berbeda. Halaman. Ayat berapa, Ibu? 120. Ayat 120 walan tarubo. Walan tarubo. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasyir. Ibu tunggu sebentar ya Bu ya. Malaka minallahi min wali, ditekan dulu ya, jangan wali aja. Kalau wali nggak tasdidnya, nggak kebaca tasdidnya. Wali yang ditahan dulu gitu di penekanan ya tasdidnya. Coba ulang lagi Bu dari malaka. Baik. Malaka minallahu min waliyyu. Minallahi bukan malhu. Minallahi bukan hu ya. Manaka minallahu min waliyyu wala Ini itu belum tertahan gitu. Didengarin ya Bu, pelan-pelan ya Bu. Malaka minallahi min waliyyu. Ditekan ke lam ke ya. Liyu. Malaka minallahi min waliyyu wala nasyir. Ya, kayak gitu ya. Ditahan ya, liyu. Dia setiap penekanya ditahan. Waliyu, jangan waliyu nggak dapat tasdidiyahnya kalau terlalu cepat ya. Waliyu. Coba sekali lagi Bu. Froze. Ulang. Coba ulang lagi di malaka tadi Bu. Enggak kedengaran suara Ibu, soalnya ulang dari malaka minallah tadi, ulang sekali lagi Bu. Belum kedengaran suara Ibu tadi. Oh gitu. Malaka minallahu min waliyyu. Ibu, bukan hu tapi hi, minallahi bukan hu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Malaka minallahi min waliyyu. Astagfirullahaladzim.
Bukan wali untuk wali. Iya, iya, iya. Ya, Bu. Maaf. Wali, Bu. Iya, baru masuk. Baru tidur soalnya, maaf. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Nggak Iya. apa-apa. Malika minallahi min Bu, jangan Lika lagi lari. Yang lain lagi yang salah. Malaka, pelan-pelan aja. Oh iya, bisa ulah. Malaka minallahi min waliyyu wala nasir. Nanya nggak panjang. Wala nasid. Disirnya yang panjang. Jangan nanya ya. Oh iya. Malaka minallahu mi malaka minallahi min waliyyu wala nasir. Ya. Nasir. Kurang panjang ya sih. Iya. Alladzina atainahumul kitaba. Ibu, Bu, nanya panjang. Pelan-pelan ya, Bu. Diperhatikan panjangnya. Jangan sampai ke langkah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu Yatlu dari ayat al aja yatlu nahu tilawati. yatlunahu haqqa tilayatihi ulaika yu'minuna bih. Boleh Ibu berarti haqqa tilawati. Lanya panjang ya Bu, jangan wanya yang dipanjang. Coba lagi deh. Yatlunahu haqqa tilawati. Boleh berhenti di situ. Oh ya, soalnya saya Madinah langsung. Oh, Madinah ya. Ya, iya. Yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israila dhkuru ni'mati allati Jangan ang ya, tapi an harus jelas nun matinya. Jangan ada sambungan karena allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wattaqu yawman la yatadzi nafsun. Namanya panjang, tidak ada ya di situ. La tajzi, dikalahkan jim matinya. Coba ulang lagi Bu. Wattaqu yawman la yatadzi nafsun. La-nya dipanjangkan. La tajzi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin wa sayyi'an. An nafsin. Wala Ibu ulang lagi deh. La tajzi. Dikalahkan jim matinya ya Bu. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha. la tajzi nafsun. Ibu, nafsun ya, jangan la nafsun. tajzi. Ya, la tajzi nafsun an nafsin sayyi'an wa la yuqbalu minha adlum wa la tanfa'uha safahah. Kepanjangan. Tidak panjang ya Bu. Ulang dari wala tanfa'uha.
wala tanfa'uha safahatu wala hum yunsarun. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bika lima panjang manya mahun. Kalau kita berhenti di situ nunnya tetap dengung ya Bu. Mahun. Nah, berhenti dengungnya jangan dilepas. Ulang lagi deh. Dah mana Bu ulangnya? Ulang dari rabbuhu aja deh. Rabbuhu bikalimatin. Rabbuhu bikalimatin Panjang. fa'atammahun. Limanya panjang. Bikalimatin. Rabbuhu bikalimatin fatammahun. Jangan hunya yang dipanjangkan. Dengerin ya Bu, dengerin ya pelan-pelan ya Bu. Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Hunya itu langsung ditasdidkan. Nah itu yang akan dilamakan karena nun bertasdid itu dangung gitu, gunah gitu. Langsung ditasdidkan hunya ke nun, jangan dipanjangkan hunya. Gun. Kayak gitu. Coba ulang lagi Bu. Rabbuhu bikalimatin Ibu dari tadi ibu emaknya nggak dipanjang-panjangin, itu kan panjang. Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah gitu ya. Gimana Bu? Lanjut. Ya. Kalau bisa dilamain dikit lagi ya dengung hunnya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Des kali ini dimaafin ya. Nanti dilatih-latih memanjangkan. Masih belajar. Ya Bu. Terus Bu. Qala inni ja'ilukal linnasi imma. Bukan Ya, kal. ja'ilukal, lamnya tidak tasdid. Yang tasdid itu nun. Ja'ilukalin. Coba lagi. Qala inni ja'ilukalin nati imama. Qala wa. Betul Bu? Ya, Qala wa min dzurriyyat. Nah, itu lagi sama kayak tadi ya. Qala wa min dzurriyyati, ditekan ya. Ya tasdid itu sama dengan ya double Bu. Ada mati satu, ada harakat satu gitu. Sama dengan ya-nya double gitu ya. Wa min dzurriyyati, ditekan gitu. Panjangkan ti-nya. Qala wa min dzurriyyat. Jangan dimatikan Ibu, jangan dimatikan tanya karena tanya panjang ya, dipanjangkan. Qala wa min dzurriyyati. Di sini mati Bu, apa jadi langsung gitu ya, tiko gitu ya. Oh, nggak ada wakaf di Ibu itu. Kalau nggak wakaf boleh dipanjangkan ti-nya ya. Coba lagi deh Bu. Qala wa min dzurriyyati. Ulang Bu. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil dzalimin. Ya, nanya Ibu nggak apa Ibu, jangan cepat-cepat ya Ibu, soalnya kalau Ibu salah kan nggak kedengaran Ibu saya negurnya ya. Qala la yana, nanya panjang, tadi tidak Ibu panjangkan. Ulang dari qala la yana. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Wa idja'alnal baita masyabat. Masa dembutkan sanya panjang. Wa
ja'alnal baita masyabatal linnasi wa amnan wattakhidhu Wa min amna. Ibu coba berhenti di wa amna deh, Bu. Masa dilembutkan sama membaca sa, Bu. Lihat, Bu, Bu. Lihat saya, Bu. Masa membaca sa itu sekedar menempelkan ujung gigi atas ke lidah. Menempelkan, jangan ditekan ya. Masa, jadi lembut. Jangan dibaca sin. Masa batal. ulang deh mana ya. Wa id ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna Ya, berhenti. Terus ya. wattakhidhu min Bunyinya panjang, Bu. maqam Bunyinya panjang, kan ada waw mati di situ. wattakhidhu min maqam Maunya tidak panjang. ya wattakhidhu min maqami Ibrahim musol Lah, Ya. Panjang lahnya kalau kita berwakaf ya. wa ahidda ila Dipantulkan dalnya ya, Bu. Wa ahid. Dipantulkan dalnya. wa ahidda wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila atahhira baiti lit-ta'ifin wal Ya. Ibu ulang lagi dari tadi salah dari hiro panjang rohnya. Ulang dari ya tahhira baiti lit-ta'ifi wal Ifina. ketinggalan nanya. Ifina wal. Ulang dari dari litpo aja nggak apa-apa. lit-ta'ifina wal aqifina warruk Waruk wal aqifina warruka'is sujud. Jangan tertahan, tidak panjang. Waruk ka'is sujud. Warruka'is sujud. Ya. Wa id qala Ibrahim rabbij'al Ibrahimu ya, bukan ma ya. wa id qala Ibrahim rabbij'al wa id qala Ibrahim rabbij'al Ibrahim panjang hi-nya. wa id qala Ibrahim rabbij'al Ibrahim dipanjangkan hi-nya karena dia kasrahnya berdiri. wa id qala Ibrahim wa id qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minasyamahati man Dilatih-latih membaca sa, Bu. Tadi membaca sa gimana? Minas, sekedar menempelkan ujung gigi atas ke lidah. Minas sa. ya. Iya. Sa. Coba ulang dari warzuq ahlahu. Warzuq ahlahu minas sahoti man Namanya ketinggalan. Minas samaro. Pelan-pelan. warzuq ahlahu minas samahoti man amana minhum
Ya, ulang lagi Man dari minas samarot, masih belum tepat membaca asalnya. Minas samarot. minas samaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu falilan mana Bu? Qali ya Bu, qali ya Bu. Ulang lagi dari fa umatti'uhu. Fa umatti'uhu falilan Ibu. Hah? Qali Oh ya ya. Bu, tebakan kafnya Ibu. Kedengarannya dari sini fali ya. Qali. Fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila adabin nari wa bi'sal masyir. Ya, jangan wabi ya Bu, kalau mematikan hamzah tuh dipentokin wabi, jangan wabi, jangan pakai a ya, wabi, wabi sal masir, tebalkan shotnya juga. Wa bi'sal masyir. Ya, tipiskan rohnya ya, karena kalau roh mati sebelumnya berharakat kasroh, rohnya ditipiskan. Kalau berharakat fathah atau dhammah baru tebal ya. Wabi sal masir, masir. Wa bi'sal masyir. Masih tebal ya, dilatih-latih ya Bu. Ibu sering-sering baca Al-Qur'annya diseringin ya Bu, biar terlatih lidahnya gitu. Ya Bu ya. Kan mau puasa Bu. juga. Iya, Yang kan sering sibuk sering baca Al-Qur'an bisa. Udah semua ya? Setengah halaman aja ya sekarang ya. Setengah halaman, dua halaman. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sudah atau satu lagi? Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safa nafsah safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya, sambung Pak Ahmad. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani inna Allah
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فإنما هم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
Ya, sambung aja Ardalena. Kita udah 2 kali. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ya Allah, marhamna bil Quran. Udah selesai. Ada yang bisa membaca doa bil Quran? Silakan. Bu Minda udah bisa belum? Udah hafal belum? Kalau Desmiroza masih. Desmiroza silakan Desmiroza. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan artinya Bu Imarianis. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Desmiroza dan Bu Imarianis ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin agak keras mengajar. Memang itu menegurnya, saya minta maaf. Soalnya kita juga udah membuat saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada ibu-ibu semuanya.
Selanjutnya saya silakan kepada Mandetati. Silakan Mandetati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan juz pertama pada putaran kelima. Sebelum saya tutup, saya juga ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak yang telah hadir pada hari ini. Semoga kita dipertemukan pada hari Sabtu yang akan datang. Juga ucapan terima kasih kepada ibu guru kita, Ibu Zurniati yang telah memimpin kita, kepada Radio Gubuminang yang telah menayangkan tadarusan ini. Terima kasih. Alhamdulillah, kegiatan tadarusan Al-Quran telah selesai kita laksanakan bersama. Semoga bacaan Al-Quran yang telah kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi pahala dan penenang hati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan. Sebagai penutup, mari kita akhiri kegiatan tadarusan ini dengan doa. Silakan Ibu Ben menutup doanya, doa majelis. Oke, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak pada kita semua, dari kita untuk kita, dan maaf lahir batin. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Assalamualaikum.